wala pachano do. Kanya ba fawo ita baloy. Salata wo. Aduh, papabi coba belo. Yawa mere. Tiga mere da, tiga mere. Iya, bahaya na ako fanya tumay mate. Pero sir kido maka ko. Echa, echa. Oi, coba echa. Ate baka ole cuma ano be. Enan maane. Boy, dakasan naman na. Bahaya na sa ulo da maka ulo da. Hanya na ko ba ulo ko hoy. Video kemai fu apa? Ada teh kau masuk. Video kemai malah pasti kau ayo. Video kau malah pasti kau. May mau pasane kung ada lo haba pa kage. Apa mo pecah? Wala pachano. Kami na pachano. Bola pecah ka pa na dia so ka machura. Dua kau si full Bewa berkewa. ko sila. Me apa mai dari jada changa hauga. Wa ka pa bay coba pa. Changa hauga mai dari jada. Persifatnya otonom. Ya u ka ya hane memo ila para ba de ka pasame. Ya, bola cuma pecah ka na na kita. Sofa sana. Aduh, kalau lo baru kelas itu. Palay na pati. Tola be alas wala pachano do. Kasalo na lalas. Tola be alas wala pachano do. Kanya ba fawo ita baloy. Salata wo. Aduh, papabi coba belo. Yawa mere. Tiga mere da, tiga mere. Iya, bahaya na ako fanya tumay mate. Pero sir kido maka ko. Echa. Oi, coba echa. Ate baka ole cuma ano be. Enan maane. Boy, dakasan naman na. Bahaya na sa ulo da maka ulo da. Hanya na ko ba ulo ko hoy. Video kemai fu apa? Ada teh kau masuk. Video kemai malah pasti kau ayo. Video kau malah pasti kau. Ilajan naman na. Eka. Boy, minutyan mo. Aja kuat. Ya baik, musuh ya ada. Ayo be hoy na. Kuno mai. Ayo mai pat. Ya udah na ka baka de. Hanya Bantu dokter. Bantu. Video kemai patut dek. Mana lah boy cikau tu. Hello, wallahi tahu ko ha. Langsung. Beka ko ha dia tuloy mo. Na pribadi kuat situ bau teh, ada kejatuh halo. Otonom. Ya.
sebentar. Labiau. Harus beliau. Lalu habutannya. Tidak boleh. Lalu ini lagi luha opono pada. Dalam percaya dengan lekas dia kalau bila maju. Mas akan rasa Kamarani mo naman kayo sa buka daw rekam. Anala siya buka. Wala percaya dengan bagay ulan dito ya sa dili sama kita. Lewat pa. Ana ini baka sila ha. Malala kakiyan na dali. May nakaharap na ako doon na Gang inventaris hadumbal. So pegang inventaris penggembalaan dengan jemaat gembala bersifat otonom. Eso mana sama. Apa iya? Hindi ano umita ka? Makasa. Nah, naman mo tayo lahat. Wala pa ho to may kulong pertanggungjawab. Ano kulong pertanggungjawab? Tak akan komen dah ada lebih orang itu begitu. Jadi setiap bertanggungjawab ke hadir luar. Nah, mana informo bisa berargumentasi, saya siap. Saya siap. Pokoknya tak Berpasok ka gereja uai. Batulah upake objek ni fatunada cebor tiger te asibai bagina segembala opeten gula ada anak di BMO ada Dan dituntut me, hanya bawa tempat ke nama Amos baka bagi geleg. Ada ni tuntut me ya ada. BPD ke Kepulauan Nia. Tengah ya odo, oila. justru lihat hubungan ku pada si Kayo atas ya wabi. nah saya utasi hadir keria Kau ba hana te bete kuma sebelum Ate ini. ka pasamere daw to. Janji ni ke o tanggal 21. Ate ka pasamere daw to. Hena masuk pera bali abot mo mo na. Ate nga ka kupusa. Dengan sa umane kupusa. Apa ini kupusa? Pana abot mo ba daw may nalda. Pati ang may kubak hata ta. Bebas murni. Bebas murni opeten gula be amoy. Barutan. Mau fa masuk ke sekretaris des. Bebas murni. Loy la balu. Ayaw ba sila mga balu? May masuk sekretaris ade. Opeten gula bebas murni dari pengadilan, benar? Benar. Saya beri penuh. Kena huwo sila bertanggung jawab. Mahkamah Agung Iponi. Yo. Untuk kerugian
nama BPD. Coba. Tutup karungnya gagu. Sa BPD gede Kepulauan Nias. Jelas, Be. Jelas. Daripada Baik, noi masuk keputusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 1 September 2020 Pak Sekdes. Keputusan Mahkamah Agung 10 Desember 2020. Opeten gula bebas. Kula bayo ya ko. Alay na pala bali. Talagay la palo. Alam na pala. Ubaya gato sa itulah para argumen ke bukit. Lamas ka pakatana la palo. Ay namin ang padet ko. Masuk bakada bebas murni. Bebas murni. Bebas Mau murni. padet ko. Bebas murni. Patenga penjara dan harupan. Biasa sila eray manor para karo de ila kin wahata. Sino mangila para karo biasa rupan. jadi okay, boy, nagpakulo. Dahil sa pabalita. Daripada daw man dalam